Učimo se armenščina. Tema lekcije: spalnica. Nëngjasenjak. Spalnica. Mahçakal. Postelja. Barc. Blazina. Bardzijeres. Prevleka za blazino. Vermak. Odeja. Savan. Rjuha. Nerknak. Vzmetnica. Tak, vermak. Prešita odeja. Vermakijeres. Prevleka za odejo. Mahçakali šrđanak. Okvir postelje. Mahçakali gilhamas. Vzglavje. Mahçakali kohki paharan. Nočna omarica. Mahçakali kohki lusampop. Nočna svetilka. Lusampop. Svetilka. Zartucić. Budilka. Zgesta paharan. Garderobna omara. Ներկառուցված paharan. Gradna omara. Komod. Komoda. Darak. Predal. Hayeli. Ogledalo. Varagujr. Zavesa. Šertavaragujr. Žaluzije. Pokergork. Preproga. Gork. Itison. Հողաթափեր. Copati. Գիշերազգեստ. Pižama. Գախիչ. Obešalnik. Լվացքի զամբյուղ. Koš za perilo. Mahçakali ծածկոց. Posteljno pregrinjalo. Գիշերային լույս. Nočna lučka. Հողաթափեր. Ննջասենյակ. Gork. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.